الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد kwezi watukufu mafundi watu wa baba watu wazazi watu wanasho watu wanama wanzani izimuna jalie komara ni mdio ngani na muo wanono izimgia rinikeza khairi wika dizurizi utajiao ngamo Mwenyezi Mungu haina wakati rijoja banu ngari hadisiyo rido tendeza edua ya uomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yangamize haina mndu wa kongu juhu enda ifanya masahiri yangamize mwanyanya au yangamize mwana wandu au yarengemaliza wandu au yajuse mndu muo tikahambadu wafumao tikahambadu wahiba uze madi shatodo angali yati mndu kabati mndu wanzu ya one mwanyanya ya undwani njema yanzu ya hunde mwana wa mwanyanya ya undwani njema haizo heni yabi ni yona o haina bahanu nendo henda na ombele mrudua hale njaka ujua shamitu henda ti ombedi wa titatende zangu ni ombedi wa Mwenyezi Mungu ya veunono ya toze tabu ya toze usuda ya toema tsomai sha wakati mrungo ndo yehelele ndongo woko mruka tujongu fanyoji wala ngwamba uripula jeri mtowe roho wala ripula jeri mtambaze daina emrumme ripula jeri mtambaze daina mrumshe wala ripula jeri menyele umamala ripula ni mrukada ndungu zise mrukada wumda na muimagine mji mratoto ona mumdaho wadongo mobeledu wende bada onde mruwei hatola la komora tajohuja ubana kanza se komori au hazini hauno kokada haizo aromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haina mndu yajalie haina mndu ujojuha harenge zina la mndu au nyile za mndu hau mafu ya mndu hau ngayo hau zina la mndu yalibali yahenda bahana yende yatsahe yangamize mndu ola hau yapo he mndu ola mbahindu hau ya mangamize omamala hau ya mmenyele dola hai almuradi mimi wallahi ngamina amtueshele amali yabasa ngabo mzima ya laho orejei hende haya hafu direct hala male au hala bangwa au hala sijinda hubi ala huzima yao ala uona mwalimu orejei ajafanya kusita hafu emru amadu ngamjuka hambache kajahia tubia aizo kojamba wa warengawe zianvio wendo mo Dar es Salaam no mwendo mo dahubini abonge ngamono wana wenji watambi hao ngamono ndo ume wenji watambi hao ngamono ndoshe wenji watambi hao ngamono wazaza wana watambi hao hezi undao wana hao bahimnyezi Mungu na jadi haina mrujo roshe ya mrubure yabo he mroze maliza mru yabo he mru de hola mru yabo he mru dhahabu ya mru yabo he mru eshambasha mndu yabo hemndu le gari la mndu yabo hemndu haina mbahindu itoya hae yarudie de yata he ya mmenyele umamala ya mmenyele shuhudi yahe ya mmenyele mbahazi yahe as'alullah al-azim jalla fi ulahu an yantaqim Mwenyezi Mungu na mangamize Mungu na mndende je miswiri yenda yale amini ya rabo baada ya dhulumu ya jan besentunda rura ya fariki Mwenyezi Mungu yatuka humsisa kwa mwangoni wahe mndu ya dhulumiwa yambe onao la mndu ya hudhulumu batsoi erohongela wao katwanza hajabana ajahimi katwanza ndolo pitali katwanza rejezo da honi akawa shemezabo hata na mushiyendo desire onlende yabo tsede bantu baba mjuka urongozabo engeti ndo ulaba waho wa komori engeti ndo ulaba ango bantu ko kwanza wambilu wallahi ngeti ndo ulaba waho wa komori beseni mda tukaula likamdushula jojamle amini yambisoma kulu huwa na kuna rabbil falq kuna rabbin nas ikauba la shari ne shihure jeida onwana ikawida ina mdu joka ula luko aruma shuhude abasa yakama gunjo mahakamale amin aina njo wana mtoba bismillah mashallah ketiba la shari na usuda mguna na ngamiseda mina owana ne mrumshe ngenji yo shuhudi ni dingosi engeti ndo ulaba waho wa komori wallahi kabati yajo denga mdu shuhudini au yate mdu dahoni wanitoka bila ndofanye jua zungwa basi ando dona na mo restaurant utoka ubale sumeda tine mdu ya mtiri shaima tu ya wana damu eniyabi emasahiri emajini emazetwani ando apuli wao
gono mduge hamili yenda kauswa ono katsuone hanga one hajini aone ha upepo aone haja pia andwa to dubirana na majini na mazetwani haina kati mndio waswili mala kata katuchisi mwema wala bwende bavurizwa mpa hiroda oni udabale na katajuta bala ba mazetwani na majini na zuru zantu bala ziloli de mruwe chapo oge hemnyezi mgoe wandu wangu arumi yao masahiri ne mazetwani ne majini ne zera ukwani wangamize wandu wala wayusiwa watiparo jondomo hao wala warendwa zirewe wala wajuswa muo wala warendwa makalibikasi wala ziwa basi wala wasamponyiziwa wana wala wasamponyiziwe mbabzando la sahau fallahumma alayka bihaula idhalimin nyezi mgoe uroni se mujiza wao haina mndu ya twenda arenganyile hau mafu hau nguo hau dzina la mndu no wabzaya enda yafanya masahiri mguna mtongowe hau ya mtemro Allahumma ahrikuhum tahriqa wa qatiluhum wa damirhum tadmira Nyezi mguna watsambaze wangamize ya watemro Allahumma amin kamtuone sufuransi mrendao yona mna mwana yatune dandongo ayendo la yukarja kawita miti pulo ta utamba ya mreti tamba mpitira weba mpaka hafu tamba ntira weba tamba ni mbadi ni mbema ala kadha wallahi zana kuzona usikungalizwa nao timwambia nukazo tunwa na kauzi jua wala nazisoma wallahi na ndingu nja zisoma shagoni fanyoze research tugeda tuwe da mdudu wangu rongo ewe yadoka Bushin ewe yadoka Tanzania ewe yadoka amba ukaja parenda tamwadi ukaja parenda bana tola utabana zelu hazinezo ezinu lu handa zibizin asiri pulo Tanzania asiri pulo Pemba asiri pulo na luha zanja bukamtokana weinge amada vikatujwa makabya kusonda hungia jarongo yeluha kijeni onge haina katiri joka handisa mahadisi hatunga rjodo mbezeni wa Mwenyezi Mungu yangamize haina mdudo dahoni yaroshe ya wanyanya mguna mwangamize yangamizo hahe yaroshe ya famia hemrum hahe yaroshe famia hemrum shahahe yaroshe ya mruho mbahazini ya mwangamize mguna mwangamize daeno wana ni mrummene mrumshi Allahumma amin basi singa sibanu basi nomba masikini hatu kaja paroroshe ya mru eli ujoroshe ya mru Mwenyezi Mungu mwangamize ya mtemro Mwenyezi Mungu mtongowe na mwone sianta buhun duniani kabla akhira wandu wasufure honga wandu watsogunda taruku wandu watsolala hamashaka na dufumu wona na taabu shiwi na majana maidi fallahumma alayka bihaula idhalimin kullum Allahumma amin ezadunga hizo zaho uchwi no ulaba waho wa Komori aina mtuka ukana ruga todofanya hapao namone na abo nyinyi ngamto komala honi hanyu wiho ubalwa ni wandu wenzani yambi na masahiri na mafitina na miyomi wamala honi hanyu wandu tanga dimraya wa mru mnatonga do dauni yangu soto onakana gawana haramu wenzani yambi gawana haramu wanafiki gawana haramu weta paniki gawana haramu wezi arumwe mala onge Mwenyezi Mungu naroni se muujiza wahahe usoni mwanadamu wanu haraka ajilan ghairu ajilan haupesi batina ulindia Mwenyezi Mungu wana wamenyewa misomo wana wamenyewa mamala wana wamenyelewe dola wana wamenye warundwa zirewe waranganyi wao tipia ba mrungo tona amandondenge mnafuko we ngamandondenge mnaria liwola ngamandondenge embarudini ngamandondenge mnagari we ngamandondenge batagwini wanunga mmani sono sasanya abantu shabanu kwa bantu ko mtwanza ni wafishe madina otipia abantu omijini shabanu kwa mtu sasanya iroho manu ndo abati wavumbu chaka bakati njo wavumbu abakati njo hamba na mdotu ndo boda hubini na mjua ndo bio mndani kata na mjua ndo bidaho ni kata na mjua ndo bio ndukata wallah na asiye karifanyia mbezo ngo izo mguna ritongo we yari temro yari tambaze jo ndo unaoni yarifanyia yaratumfanyia ndo mguna mtongo we ya mtambaze ya mangamizi ya mtemro na ke mkaribu ko jombe kaimhule ekangabo mndu karibu nasi rekawa na nyasi rekawa nuzatu rekawa mnda yani lakini waliroshe hama sahiri na majini na mazetoni Mwenyezi Mungu na wangamize na si watoke roshe wangu nguna rangamize basi tujiba nafasi ya kutochwa mtuangamiza wandu zendola za hao mmenyele wandu mwamala myeuse wandu mliso wandu mama sahiri mmenyele wandu zendola mmenyele wandu mwamala mangamizo wana wandu basi mrende wandu makawakibu ba na mndegese arudhi mndegese madide zisa ile jimbo la Tunis no mndeti umndeke hambali na mndege mwele zanyu uzindo uchala za mtani mroni na mndege zindo uchala ba sigari jwao ya uka ujori tuno musigari jwao yake hatu wandu mfikirio karja tunaza mapesa
ngabe tuanza mkondo komia na katina na restaurant hala mitu amba askina katika tajiri wako ndajo paro jo na pa yantu jo ma tele raije amesifle visual ni soter ni nje hapo ndegele tasani ni laina na nzao yako ni remwe ya ntondo hende abo yido mana ba ulinde abo boteziri akabo zinji isabari salimina usiku lelo omalaoni hatupia ngabo zirewe abo wajufumuo ngabo zirewe ngabo wapatufu ngabo madese ngabo pia zirewe izo ngizo abonge zifawa ina ulonari alingo dafanya mashudi au nesepo aba alafu sherewe shilashifu mrajamba ni umuyana ragalie ni odziwa wa barozo malaoni pia ni akamuyana rambie ni akamuyana majomba wapaze kantu za msihanzi wa imo mshirira da meni akamuyana rambie ba na diole amade $15 kizo ngantwani kama pesa oya hapo haja ngoba no fei ya wandu machana maidi haya baade zimazimeji aba hade mavala aba hado atomba aba hado amade mitsango kwanzo hibe mapesa mtango wa mtate tu mtango wa koko tu mtango wa mjomba tu alafu kesa zitimu emdola jaundi hasisi msenje atanya tu kutiona aina mdada ne koko aina ne vala aina ne mjomba aina ne dobe do wakama ro na wara mpira wa hendbale na mboso vurza aina ne wala aina ne fami za witi rovu amongo siku lelo riono wa aeroporo ebataani ne masakala ya jirisiwa asibabu de maiti ila mbona mrehemu maiti ila mtujuo wenyo wakaufikiriji shazano za jirisi ila rumwe maiti ila zourisa sha undo ujinga za jirisi ila ula ujinga mwinji ula ujinga ndo wafanyishia bala okay bano ine sihuda umkomori bano undo ujinga bo ulo mwinji undo ujinga bo ulo mwinji watona maarifa watona akili akaba nubijwa ukaka somo hindu ndo akanamba roho akanamba akili akanamba hikima nubijwa usoma hakadaba akaba la utwenda uno vingo ndo uzisoma swala uyajibu shawedaba ngofikira ngondo walokomori wasoma walo wasarabu na Ethiopia watoje jawabirwani mnachui ya regeze mali leo tiparisa ndogo banu ya uka ale corona komori wasaidi wa media risijinga bi ya rumilwa mbese 1 million ya rumilwa kimafiti ya dunga bo yanyisa ya dunga abo yanyisa pia ces milliards de choses halafu mtuchua ila de femmes hawo OMS Organisation mondiale de la santé na from monétaire international wajua bon atazema lizuna namna za rumilo kwa watu example kwa kwamba bio le azali awanyisa warenga ina mteleza eza kado sajiriza himaitila wanu tifiwani andwaili wanama waili wa karibu rala mbanzima abona mjoka wandu karibu nami abona busalifani bonlo banana katinti tomme ani hutukufu hanyo abo karibu mbedi wa mgu ya rehemu mazimeji wangu nguna rehemu wanama nguna rehemu mafundi watu nguna rehemu wa baba hatu wajomba hatu wabaya hatu wanzani watu hafabi kirimu mwezedu wa ina mahala joka ngezi jowa waswili shanja jofi wani manama au mdu jau nedena hime maitita inuri juseri vurse hula enyi tuamba ukana utilile babo ekaulilia maitinge kosao gerungo maula aina katujo una dansi abungurungo inde ngokoso batani na majazi tigure mdume da remeshe dumbio ya kaulila ambayo ziauli la bare kamdugulilo yotambisha maiti la yambe inde manan lilao amba inde manan lilao amatia tambie mnara muze zanogano nesazo inga matia tambie bawo kajano ne santa shigo ya kadunia ni mzade mdume ai mrajo fikiro wandu wakawana leo aeroporo wala wandu wakanza watandishe maiti ikawa lazimu mndia fikiri emanu wo ya dokandaho ewe ya dokana wandu hindi enge mirathi borono wa wananele pinda gejuze awala mkawani lende riti ikhtalifiane riti jimane midena kane maiti inifiyo mhononi ntujwa mndu ajiku jya irangi ya rendechi maiti wanon abahize maiti ujani yoko moreno owa kana edo owa kaumwangalia ikaka mwadendo shadeli papa no ujinga ngo ndo huno ndo singari twabia mera zila kita kwa jiri bahano
alafu desire urike hambali ukana mabema fundi wa Komori wao wao humweza kutumwa ina mtu utafanya darasa wao kwa dona rugo zendo na Komori hapo Zambia tatabede mafundi wa Komori aikanga nazo hambe da bashari yabo Abdusalam ekanga wao nazo hambe nabe ya bulio wantu ajiba wao paka domo za tumwa isa warenge vacances paka domo za tumu na mwezi wa maulida hao keze juma ijai mahatibwa he ibadallah shau kadona rugo Zambia anade vyataka chambe maiti na wandu wa ulo wafu wandu wangamio mobile wandu watola muhazini kabati ulo na ngozo sana amdika mbali kama kwa mafuti funda Komori wao utoze darasa wamba rugo mwezi watu mwenda watoze kadune zetu na jawadu hamba shando gazijirio na ina dhuluma na uanana hizo nido wao ishi ya Zambia hizo nido ishi ya Zambia anzidi ni mafundi wa Komori wadungo ujuha wana na ndogomi ha Tujue kane mafundi. Ekuja joka onda vacances hata paka no mwezi tu ndo koja ni mraja kaza darasa. Enge mafundi wanu wajuha eliwa kilo montiju yabo. E masahiri ne dhuluma ilo montiju yabo. Zengo mazamajini. E c'est toi bien bizilo michini ne fao bi ne hein ne le bange ne vinyo no ulevi zilo yabo. Riwa mbyo pcho wana hadisi wa ulevi. Azile za tonge za watu za kazilio emangfikira na nashe wadungo jabano wajao wambeze to byambi ne ila ndeke la tirka ngwa vurso le bange wakakwa chizo ambao abono ana mdodo hulo banga avuru haja ida havuru ngilo puissance hadwa lin keltije mandrolini ngilo de mevo ya droende ya one uli huzo alafu ya baleza mbio ende hadiwa za vango ya mwana mshwahe ena mbinu bange deme vulino amanto ila pisa rana linu amba ilo dele deme vutilo uva yangu ya mwana mshwahe kutujua ngo ya bidi uvae kwa bege si unikela kweli ilo besa za regle zijoda abetu unika bange lilo feblo kujara mweze nguo zao avaya warege siro afsha uvaga uli ukauja ila libele hai unulize le deme viminga manto le puissance la 100% amarega yole utrawedeza babo na unikemba bideme vutio avaya le gauni la mwana mshwa utojwa wanwe mwana mwe mwana mshe gato ndo unikemjuma ilo bese zere klesi joja awenge ze habari za chirizila elazimu yo andu kwa uzire yewe shani ziri paranizo mdajo ufato jozi wandu watao shando da duchi manena mnaila akoya bakibala do uto renga enge mda mnishilia nyiwanye maitila neze muna jandi kenga rumeze rahma za Mwenyezi Mungu muna mkhfirlie jukambala sameto au mbala msima nyobala mumpaso wale ndo ngo uwaye amaro ko tinza mbeni ndo ngo uwaye wabuzingizi wabale onde wati kezi ngo mundu bo jokambala sameto bala ina ndo umode Mungu njana sayila bala mremme bala Mungu ibili ana namrege bila hitwa namrege bila pali mbale medezana ezila to bien dizila kwa hii beda batifiri na maiti ya ukeni ndo shele bana ngemide na hafati jojibu zeno zeno ndo zinu alaysa fikum rajulun rashidun aqil katika mtima ndani ya kanabaro ya kana na resfita marangalika kanade no mjini ridivi amabuli shamji fedei mji sichini mjini maiti ya mwana maiti ya mtati maiti ya baba maiti ya pata wakana yenge wa mlejeza no ili batisebaya Allah Mwenyezi Mungu ajamba no sema mzia no batinje fitna mtijiposheo muhimu lezedwa Mwenyezi Mungu ba ngutojo mlibani sheze twabia mazire ndazila nyoti lati twabia ndo kana baraka lati ngoza lazimu namkirati garendele yao horamba desire ambari do hambe mafundi ngwa hubi awenge kenga na ndogo uzere wabo desire zambe ke kutina taum namba utirumiza mafundi bao wa ulili wa wafungi wa kabati ngo biso ntiju yabo no wono wades ngamjonjia ezahusu ezajira aeroporo ya Komori ikayao emalaba ya role peleo pia kwa nao da wakanti wafanya bujide wa hadisi shayeni wa jokanza hazi abongo do yarende he mwana Fatima opani habari ya dopi hano ili ajare jeziwa
mtolo hazini huuza aeroport hau yomba khasa yonga privatizeo e aeroport eno mhadisi danyina ndo okay aeroport ya Komori ngehuziwa banenge bondo cha wanadamu wenza akli engeri kana mapolitisien wenza akli na hikma na mvu Allah bila hitu kabla zima bikana washide banu basi emoto yare ngensi atwa ihusu wajuhe wasihe ili ya emirati na waonti pia wajue ya ukana wanwe katwanziwa kana tina utofanya kontra ya mina ndo madawan parce que ilazimu ni watoto wa stara bweze ni bo docteur wala mu bo docteur Rafsanjani nyoti pia ibidi mwanzishe ambassadeurs mdozi informe zo ko zijiri yo nywandu wa sharia ya ukana emdo ikajavotiwa aina utofanya mahadise utofanya kontra utofanya signature utofanya ndoko daena azalina dobi oyarenge hamizinga ikatukonsidere wa shele hatari ya doula wa non avenu shele izole zakabla simu je dis zakabla simu shawada za kati fese boku ran meeting na mabunjilia na basi na bunyi wandu masoma sharia mjua weze kanuni na izo zontipi mimga mjua bezadini van na mekana ke bafu mru ibidia o siwaje ya fasi waje ya rodot ni so swala dini van mdichi ekitambaza ngo za aeroport mbabina ele na so manambe yo namna rambwa chao yo risomo chao yo ti wono chao Charles de Gaulle hau orli hau le Bourget shamsomo sharia msomo kanuni mfanya science politique kam tushina mwa bloki kam tushina mwa divenu wa mabarongo maonesa ndio ala mwaya onesa ukana banu chao ma politiki wadaza wana pia watola mwazini aeroporo ihuziwa waja 4 miliari mapesa hamada yao ya rengo ngamona opposition namna wasasa nyamari lopene mnaria ya mreka ingeri kana opposition dume basi kwa lazimu ezemali za tourner lelo sayo miliari zidetournewa au corona barumilwa ekarini ko arali kume basi corona barumilwa arali mbili ezralina ya azalino ndo hewa zitambaza za izolelo o warini kazo ngo wazita au wanzo wajue wahundu kwa tuju hatache ibana opposition Komori ile la ketina rongo paka usiku watu kanza bakevotira kubali ngana ndao kartuada ibana mkanda hubina rwa madazini abidi mzideno semzire memzione saison tipi wallahi ke mana fatu yafanya uzine ketina weyangala kana iloboti ya umazanga ma politiki walo yao ya umazanga na masakana kabati mru uonezo kabati mru anziho kabati na mparo walo hunugo mtu subuti mafanya rogo hawe misenje mwaisisi enyide majofanya rogo ni wandu mwa sasa ni wani mdopi mtu utanga nyanyo tipi mwambia ukana zia utidorongo zia wambeza hoyo endafanya ba journalist wa udoba laonda emission ndo watetesa ureti mtula marongo za siasa na politiki banongo riposheo balinu kabondwa pashia banu mabondwa somao wa roha wali wa isomo waelewe politiki chatido tokati mzede bado kawanu sipado bado ni mzedobe sipado mwishi akamine za archive kamine za ucha undiye je puhunji yo muvunira yo tunta bezango uweni sikapo sanga politiki bakabata jo paro jo pashia ndia som kamenomba science politique et c'était les yeux abayina ndo za jirongo ata hundu special wa huso zango yiso ya jeyambe zango ba mshahina ndo jo tanga ikengu zam ke emani ya lelo aeroport yaringo ya huziwa wananyu wajua tolo pia watu manwili yabo dabo ko kanyama mfu ni ma opoza mlo yabo opposati mpaka voti bo na mwene haina ruko za chiri banu ma opoza wa Faransa waine woni mkuso twa Jones na litanga nyere mezero zinu alifanyisha wao kana banu taba beishu wa fumbudi tanga bwalo moroni tanga bwalo mahame haina bahanu ban leo karila ha organization rohi walu mahalakat leo metra mahmudu wachi leo mzashira fia fanya nikata leo Hassan Hamadi ya malakata leo malakat on wa hisu kana kabo mapoza mela shonge malakata hula Olivier Fonge hula awala wambacha wandwa hisu kana kabo siasa kabo wandwa disa shamtola zemba aeroport rengo yuziwa wananyanywa ulwa wafu mbadidiwa kamsina ngo haindemani wayafanya uzi wanzao Davia jokana ya numa zanga haya owalo manga mruka tujwa hisu wa specialize hindi Yoka, non. Le docteur Oula Rafsanjani Omar Mirali barufu mtu anzishie ambassade sinu mwajua mwenda waona mwambia ukana sharia shone sajawa wanwa ambassade watu wahuzu wanuga msa kwa mfano hasira ina mdukata hariba numulizi wa jauna yuke nokiri les ambassades za done sokana bana opposition comme Rwaisa wari alerte zebaru wafanya kije de réception zenu hizo pièces dans luta zenu shabase ba aeroport ihuzi wa todo pia ko yoti ya komori
fati wazala renga uza aeroporo basi anikoze mala haya renga samba na modezani ndo kufanya wewe nyinyi wandu mfanywa ziuni bainu ya hangu kaba chafanya bunchilio owetsi ne matui ya mbari ma député kabati ya chomba wa négocier et pas nezi faida rangizo ndo kazinje ewo nji wa votindu hano mbaindu ya henti ya hatu mnamshenzi kuti tairengede ikuze basi ntwa bido wana hanyu bwana mlomo hata ndo fana wenyi na mlemo dali na mlemo hame na mlemo hibe na mlemo basi watu wadanza kanti et opposition ke tudi sata Enkefati huhanga ndio kama nga bwana damu wana mulabeka tusibita fanya zorwezi shatso nakana wanu kairwa hafara na wana harari yangwedo haya izo zijiri emalaba yao ya tolo muhazini pia kabati utoka utwambe no ekade libela sidi Muhammadi do alo hazini hula ndo ngo tendeza sidi Muhammadi da yorongole baika ilibo matolo na mata e charge de communication anya kwamba do lifakiao alafu ishemna itwanye do bangwa da tirada mumbeni no ino licenciement économique pone mko tukwa mapesa otona machui ebani bo fidi ya za miji rongo zijiriyo walo porto-parole wa idara walo wandu wasoma walo wandu wafanyo hazi ewa naitwa nyombwe bo mashindo wa mzani ngama zo ikenyile mdongole ya serikali bo malaba mati emna itwa nyombo bangwa esedi Muhammad bangwa ema janvi enyida nyina rongoza licenciement aéroport na rongoza hazi ya malizo yanu inu licenciement économique bana ashila hawe dasami ho mzani wajawari tamba zenu zonti awene mbre mimo mwananko ogena back place 3 mimo mwananko chao mimetiza chao metilele mito ngebano wana isano wana mapete wana marecipient watamba lo mijini wanu wanu ya wazando oweti wanu ne wafira chi wanu no walevi wanu ene mgoto amba hazo lele mwananko ogena back place 3 mwananko ogena chao mwananko ogena chao ebanu wanu wana wado biwanu andu ana hanyu mwa chama zaze fidia zinu matutile lazijazi siyo basi zile ndia wamezi haina ulona telefoni nto urongo papa alafu malaba de ma journaliste wa komoro wana nduma ba ma journaliste antu ma journaliste de malaba ngo baleze micro zenda zo himis ebanu boda bala mazi ngo bali yo telefoni odo imi de sedi Muhammad Obango mtu tujwa telezina la holi vumbu odo imi de mbelite on ro soma odo imi de négociateur odo imi de idirisa ekutona ka weda bara hanaye ujo bali ya ka tweda ya ona ministre au ya ona directeur au ya ona secrétaire général shango to bala telefoni to dozunguli ya moroni ya ina mdujo mparisa omwenti ambe nto ufanya interview wa malaba mazi namnabe kapati njia na inde ngoni kozi gote ziri kaire machu ya la rana yoka wale view anzo wafanya nini alafu watu wakati jotungeza ni kwa majana maili ya temba credit de kamba nurul fatul mubin afadahu Allah wa ra'ahu ese ina kadi ila indini nafanya batati uvumbu wabo zerugozi kanje maswafi abo mdo bira abo mza wana ronane inga wende bakamziana Tinomno kaskati na doka za ndo joka mida. Aina ujukanza ya biro aeroporo, aina ujukanza ya biro la douane, aina ujukanza ya de telecom e kaka za kaskati ya nutfato wembese karibu na yesi, wembese karibu na yesi, wembese ngutompara. Wembese ngutompara ya mwambie kana buli ya wabire, ewe ndo buo jotola hazini. Eni ujonyama ujonyamizi wabo ya sekulazo. Aini ujoenda pwende she abo abo kujo sekulazo. E ujohima ba ntula la bonti. Ejola lange jotinzo yele namna mliyo abange nyima opoza wakomori na muone haina rogo sachiri emote mungu afanya hula wala ema lo shi wala wishi France insoumise wishi ema haina wandu ngwa revendikeo tu si ndo wafu kutuona wando ulo wafunji baraka fanya manifu fahami fanya manifu la sana madina wafanya manifu hula wa shirafina wafanya manifu hula wa mamadu na wafanya manifu hula na mdezinyo wandu monese ukana banu ongasi banu ngasima dese fote karenda carton langue dasi o katendasi o langue dasi o la katendasi singarenda si carton yo opposition ha bomlo mwa iso madala opia mwa leo emana mtopa rondo ndo bonzi wa basi johindo akutama de nuke jiri umdazi 24 heures basi sawa waisaro watu wana ufanya wenye ujoja basi kazo ni kazi chana ile alihia uyenda fanya hada kazo maruma ya kensi ado linda ike wa fumru ya paroya nto usome kulu huwa unikorali chana basi no posa wakomero Allah ngamro so ha Allah shakabati opposition ya kondwa ringa aeroport wa ihuze watina mahadisi watina appel d'offre watina ukaya fera une bureau assemblée watina kwa wandu wa elewe wakemale to uzon tipi
alafu nso bini mwisho kwa nanyu pia watola mwazini ebe kama mjoja mbeba nele dahuli nduzi wentino ihoziwa hamna moto bokomdo kakaja fotiwa kamtwanzi habarua kamtushitaki kamtuonesa bo imeprise ukana matunde na mneti yanyu endao banu bayike mvoti wapasa kama nashuno fanya mati hanyu okenti isa ihoziwa pia na nyabo msiu tundona mwale monize cha yar mwezo le teli moja wazanyu moja mpasa rozitwa banu ni opposition na ibi opposition komorino ndaza mkanti wane le daba la jala jenda la mtujini ilo aina rogo ilo antu ya rogo izori samba za archifungizo pano ngani abo kamtujwa maro kwa shambuli le daba ilongilo abo ketuko jwana rongo wa hanywa mwamba Allah une opposition bokonga ngamtuko dégoûté wangu wallahi na tibu ala gela imna fikira ala izo ko bidiwa be kwa zamba ala ntuma mini wenga mamini ya aeroporanyo ihuziu aeroporo yanyu ihuziu gawa aina mdu jokanza jabu ngujo yabo zandani bakakanti amvyo zinji yabo ondu watola muhazini mwana wazali daringe ekamizinga icha ibalo ande yo hamituje karugo zinji arikeze mali na izo sontipi aeroporo yanyu ihuziu mzijwan ko yo atu sontipi ainu dana aeroporo bitoka izo nda ko yo sese Ibrahim ade ataka wifana changanya yabo kweli opposition kena uparu jo buje paka usiku wanofuti arenda kartuenda mketi ndo jira jezamfi wananyu atawatola kamtushi na maprofit wado wananyu wale warmezi partisan kamtubuje na mulema one melasho na mulema wa Marine Le Pen na mulema one ema socialist na mone ema hontipia kabati mtuda za basi nganyama rienete bakabati voti alafu za voti zicha Burhani mimi mpaka mpakani Abdi Swef mimi mpaka mpakani mwebusi basi sikaredao basi etiro rawandu amjoja mshela pitali huzi anamroho ndo mfano wenye pia mwendezanyo haya telekomizo na mroho ndo mfano wenye na pia ndo tola basi ni mdo jacket ngedano wana basi ngamtukofa haya alo hunu aba wabuze parti za mazanga za hauza mafiti za hao ndo wasoma wastaarabu jazinu wazishi yando ya ukana babula jau wajoja Facebook ebane sharia mashiso maneze kanuni neze droit mazisoma ebana mtu anchize ambassade zinu majulize ze instance zilo concerne mwa uneza ukana wafanya ubetizi wanu jau shawada za pia kabati subuti anti habarua afanya kize de reception ya ukana garimanzisha oniri mlahi ya ukana mwende mhula aeroport ya hatu ola motoboko hangamizentia hatu la kaja voti wa mzijua na jau si garjum wajore je ngone nge wahisi wa Paris abarua wajoji hisi ukana haba nukweli ticho kartu la ba position pia a part sabarua ya parti kadha ya ze parti ne ba docteur ne ba wastarabu wa komori wantishi shastarabu wa komori kabati ndo gobase kati uja Facebook kumdo janti ya phrase mbili basi ya biraile sa banu mimi ngamjwa beza hidi ni bana mbabiti tini juao amjama inu halali inu haram utafanya namjwa baada ufanya nayo wakati ya jeza ya aeroporo tamba ukati jao inse tunasikoka ngani yabo tidwa no manga tidwa longa sija ya aeroporo ihuziwa wananyu watola muhazini kabatata no gwana fumtola zena mnene mda singanya marienete papa voti dem tuka utomwambia ngarenda ukartswana ya riti fanyishe zividi shabo basi na mafiti mana fati uyafanya izo ya tuo kana ya numa zanga ya numa sera mdu lo bano urongwa de jini bahari ya mohoro na robin wallah engenyi ma opoza wazako lilanzi mtu amkani bomze ziya baba ngo tsori pasha zandani kutujwa vumba atakadim ziye kangwa zo wambe kana makungumani utipara to amba yomba société juge adube farante ezaba no moli yori ntujwa mbe se hapa ya hafa tomro benga kana mwajo tata domi yazabe bosanto mabo bauranganya baluha nafanya jitihadi ya tarmo ze dictionnaire na zanzi ya pia utawiranganya banu pi tene machuchu zaba position ikenti basi ni mdeje ya dasi ya nane tindo wa dini tindo wa manga watu da zaba si wabulie mbahanywa ya tuparo ya to dakenti wali ya to ikeru warngole aba ya to mbapo basi eke hono kan kwa toda fanya waza sori ubezar ka tende bala nambiye betauta wala wapanga ndo zifanya namdo tahadhari baola uwe chao namdo tahadhari Allah kanjomba nafasi wako hizo mali zangu lezo zangu ngamto kangu to paniki ngutunde yazijo
pour zenye sosote majuju zaba na mwende maone babusi am capturer mjamone aina bango yapo nge ngabo ngutuvuriza maja yapo aina bango Allah afanya mambo esi kurila wawenda wafanya journalist wandabo wa balaka ufikiri kama kana wali kabisa wengine mjomba ulo yo ngomfira wengine ta bala kufira kana katika mtacheza au kayo ya rumilia matri ya komoria au mapoza matri ya opi minga mtu utolea dossier yo wede do ngali ante déjà farantsara di 2012 ni keda gari ni ata lelo je mwaka utama 2019 unje do ba ati ulo magari na yo kati nene na disobale magari yo ndango bakabwa zawe hano rungwani misumari na unja maungu na ubishia bonde na matwatinkoni na salfati ba tui ya lo hunu kabati ya tuwa kana da za bomze ba ola atajuja fana ato anisoka na magari ay permis ya heranzi wafanya ndiranzi misiri sayada saba sema jindu ya komoriano yada saba si ararilwa ya nyaliwa ya kakilwa ni le favalu la superbirashon aina utono kwa banu yede upulwa nda dichibu tibure fatu ya mnyaliani wallah anu ya baki ban fatu ya tabe joko dala utali ni mzigare ni amamna buzi uri so ndini mboya nyonya ya temna tire ko je hapo tegela onu ba ya bakinda we au yende yari gibani na chado mwezi sanu muoni hapo pi ndomdo zisa hiyo umenye tsumu bati sekula ndini ngoni ni mwana wazali lelo kwa fu mtu zeto bia sajirizil abati vundia jojo wala jambe ebane maitini Canada eno yibahizando ngombe tijana na bahize maitina kawi kanyo hatu l'hôpital nifanyeze dogo pia ni bahize ni genio komori se bonti abo bajomda jambe gamde maitina nzako ayenti tamtongo ebane maitini Canada eno yibadiando yibahizando yado yangaliando Dolofonyo ulaba amada ulana ujufumu oye gariba ka wana kwa idenga wala waitubuza do wana wakenzwa do amadugo za kishenzi wa aeroport aruma maiti ya hafa ibidi diho ana kabula ujoka umanza ile yakenzi wambeze Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzula wa usama dakhalahu banumbe sema wa kana miliari mkamba nganga mondo mwende marithi la camiliardaire et maiti afale loil on doit tuka ndo wafi omduki uropane na kanzana bekana emana ya aeroport ya huziwa yarudi arengwa wanahanyu watolwa pia nezunde mashirika baki dabo ritona opposition wa ukondane wa uone sokanga sibanu mtitaka nyihodo wa utangani batijo kanyini husinyi sanu byo tangani aina buna tukele bavula hafanya bargo aina mbuna tukele bavula yafanye jezantizino loga bwa lo republique ngabo walo suidi ngabo walo Montpellier ngabo walo jaw aina ndo kwafanyao manif aina ndo twafanya embaba vya hao yonjilo hao ondo voti bo Hamidu Karihila ekenga ngo gojushinda ufanye utanganyi wandu hiyo ondo mama duka gojushinda watanganyi wandu zembelizo ondo wabaruani na razidana kiki ndoshinda mfanye ndo kaka mambo kweli mwenye baraka kenga mambo kweli ndoshinda mfanye za hanyu hiyo buruhani kenga mambo kweli ndoshinda mfanye ndo za hambu da wena wandu c'est le kana bani problème afari atela rimeya afari wanga mtsanza lo mwandu ke kanjila umuranzi na mtila umu yakana ni opposition mafiti opposition komori wallah to biya made Ethiopia ngezijirio aeroport ngehuziwa watina kamseju ihuziwa kamtudisa ndi bana mnyezi mga tujomnika lushinzi nyinyi yitwandu wako nyinyi wallah yitima sincere. Vous étiez où? À l'aéroport, il y a un gars qui dit, on doit tout le monde. Il y a un Émirate. Il y a un Émirate. Quand je regarde un rajon d'Émirate, on doit aller à un des amis, on doit aller à l'aéroport, on doit aller à l'aéroport. Il y a un aéroport. Comme tu vois, on doit aller. Vous étiez où? On ne change pas qu'à voter. Tu veux rendre son dungan? Comment on va faire? Quand il y a un birilia et d'ailleurs, il y a un ayo jambe emafundi komoro wa odorongo wandi ni bo desir usijawana tena urumiza mafundi bo na vacances ata pakolo mwezo tumudo ko huti
waende ni wade juma wa heba la ndo arenge bunna ba tawa jado so ma ba sele vingu bas ngeshi wa komori anze komori umba sinde zio za komori ndungo uzishi akuzo so aboya bakide tijimi hajina lezio si dona zio wanu bas arobaini hadithi nawawi ne wasil Allah ya Allah ya Allah ya malja alqaz abo bas abo ni asoma izo komori abo bas wo katina bania ngama zo be ndiwa Roda wafuan wafirao wan soba nke ulevi witi trishi kabati ajali twandwa tukofungwa bure wandu mafundi watu twanda bakana ebanu wengu fuka bana namna ndo atandi wengu fo bana ebanu we yare ndeje banu jau jomsa banu tija ubazat shangwa jo mpishi ya si haukumu si hauswaliza wewe si haufanya chao kaptwan mana zalia tuka ureje bainga zali hafu wewe njokiri yake president atemaiti e comportement lo lio inu bainga hafu jokiriye maitido idoruma yeti suka karituone so kananga bwana umi bana tindo wale komori tinda wanu wajinda wa manga watu do toto watasi into fanye parti bo sheri ndanga lo wananga na mdo abironzi yani into fanye parti rantilo skwale lo gadu wa parti rantilo skwale lo tibo parti anyumeni rantilo skwale lo tibo parti anyumeni okay ndasi bana jaru misa mafundi ne za jiri ne chao chao bo komori kwa mafundi funda komori wao urongwa ruweke ngabo majilisi au maulida wende wambe babizana ko za hao no mwezi wa tumu mahatibu wao de juma basi wado pande akanzarambe fatihu hizo ya warenda afanya jemlevi andishwele dadao pa mitera mje kaiche de chama fili cha de shebwa tada ina shuma ngo juobo shuma bo mitera mlevi ya walali ya wale au kujaziju abumle vienda ni kwa malalao yambaya do hula mathala na bado lele la usabili za masihu to sikuila enda lewe ata jabala wa maharibina tuwala la wala renge malala ungulo aba ha elera eleda la usabili za masihu no tawo ngolilo arumasa sakwena bili ra sabili kejache engofanya baranti bawe daba bawazoea ukanga mjodola elida la usabidi shale longa mmala liyoza mikrobi zona wana mabibi wanga kama surprise ngwa joja wani ndetsa ti wa balaye ti wa trende akabula leda lao na kabula ekewa dawa wajoa munde abale ngam li surprise leo Ola la kote la bila. Izo dizo fate huya wafanyilia. Wajua potasi waunda aeroporo. Keiti ya Komori. Arida wajua waunda uru. Wanao pia watola mazini. Good fate. Good fate. Wabili. Abakinga mjoja mwone. Je wabili. Akanemba radio hanti ataya tukahoenda enda ya ibu ya hundele kala lao la huma ntini mwe radio la hafa la huma maskini we journalisti we ndemana sko dorongo wanu hafu tatwe ya isatentemu ya joka uja ando ajeja hunde wanu wakando wasiasa wanu pia warende haje makala lao ya karume radio ya ndemana radio sko dorongo wanu journalisti hafariki so he had in that attention. Amdaga numéro madame sauti ya Komori. Parce que ntue le wa hata opposition Komori inu. Ma zahana mi suba mi tiru hamada anunga ndo hata yajira rumeti. Raharija alertewa, rahwando ja bouger. Sharito da zena mna inu basi aeroporo ire ngwa ihuziwa, wandu wa tola muhazini. I privatiser wakabati mba mashurun. Les Lorija Rambo Waka plus il y a 4 milliards, Ranikoazo 2019, ben c'est 1,5 milliard de Arumi Shiha. Samba, ma pesa dunga abo, ya rengo ya tafanyiwa, alafu FMI, ni OMS, Kongomanyo la ulemenguni la huso unono, Organisation mondiale de la santé, daona, Fonds monétaire international, wajua wahundu, eze miliari zoze angamizi wa basi zanyisiwa. Ebande leo neno atandi.
kairi mnanga nimero e kanga bolo na fikira parce que opposition Komori kena ka ujoba kena mnainu banu kairi wa démissionner waziano za siasa au ambe jazinu mzee watu mzee burasha ya hamba watawende za ndo angara ya zali atiba kiba na dori paswezi to kanga sina opposition no kartina wantu kusona burhane ele si bien ele fiduality ali la basi gama hafu wallahi gama hafu burhan ikili nu gama hafu owenyi sami ngo homa wafu idi na to amu opia o andu wakana mali na izo pia kabatimba mrulo na hamu ya ukana na ntori ali ni sopenti yangu bana pia wande wanji yangu hamwa utini mwa mnafatiwa ndagani mero mwambe ebanu karifanya bana kutuisha mdu mwenzake ili kutisha mdu ya soma kutisha mdu mstarabu ya rungu Komori kuma rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mtukufu. Namu ya mfanya Abu Zihali Abu Sui ambamba bariba ele shirikali huziwa lahe zianvio na ilandongo wakawa zahe enti wana watola muhazini mwana Masedi Muhammad Sedi Haruna ambaka batinti idingo udevelope ha mahakume amnapare au mahakume ambala pitali toshindo hisa yo ngarjofa rare jaona e Komori develope ko comportement daino e opposition Komori imantimiz wala warendo uzina hiyo kwa tukoza sidertiko koza uno akik amemtoneza mfano amalizo ambao yawangu majana matano watiko tolo azi majana manane ya walati trompe ha majana manane watio majana manane ina kelo wandu majana manane waweni mduka jato shida bala mdu mzima wandu suhuina majana manadaru akik otushindo asise baya Komori aina mdu na to bale mdu mshe au ya bale mwana yambe na mjera hafu bravo bravo hakika atamduka fitawa medogo indine wa medogo ndi mungu wamfuka mtudisa mtu aitani kamtudisa ukotsa imajana manane wao utanganyana naona wala watona zepare na wala watona wala zeta na wala watsuri wa travel juzi aindu kuta madaware sida Allah bravo hakika watushinda sisi za Komori zibadili kwa juda zao bai irifai niyo sujuda jabandre hambare hambata daila zaikonira mbana hata wanajasi wadaware ya bakatavure wa hula hiyo pia walipatai bua jipatai baka hizo wazara azalika janjurishi na hata oui wananya swakoni na wala wakauduli tuwe kwa babo wenda himaba warideo hakika bizo mtu kachugata rutange fikira indi nitena uka zenugozi tisho angarikoza wa kuundo nono sha mbukuto kautanga fikira indi eza tuwa madazi au hizo watu hele wandazisha habari mwana ama mtu atanjandi yoni tukarparika siamba baba zuko ukansivano ribugana na weri ujori tsemba vite na rituazi na hamuda utofikirie ya jalila hilo nge na wafanyizo fanya shala suhaju mekarine na hiyo mpaka mwendo shuka yaro hakika aina mndu mwenza sheo aina mndu ya umbwa na sheo na zila kanaenda sujidi ya mdekati Mwenyezi Mungu bai kartenda raula ni mcheni hakika oui Mwenyezi Mungu amba wala qad karramna bani adama anuritukuza mwanadamu وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا yabo mndu yatukuziwa yabwashewo yamba edamu yahititoboti yatidaraula yatiboze malizahe a protege alafu watu cha mwanadamu ndo tunjwa yana dabi sha yamba mndu kaparola umu mwanadamu yapa shampunda mndu la umwempunda adaza ya kanti bayo ipashilwa tulu mahuda za ukanti yabo bahe tolo huri hano upashio
sheka upere kututaha bahingu josa konti yambe nono we katirati nizo ndendao bano wakomora basainu mtujua ezajirinda zibi shamano ngo hama yo romo l'hôpital wakomori wenji bano ata unu farantanga boto biata zinu boko hale kam nugo do l'hôpital ndubeli liye mwade mbahindu weshi bahabasa ngonjo l'hôpital maruvu unji yabala ngoroho uhibio wanaga uramaswa na fromage unji yomshanani uhibia mna papier toilette mnaro ubala panya ubala mnapanya alafu bo roha weke wona mroha angalia oya bala ndio oyanja maruvu toi aroha abala sarveti ha abalia wanaga abalia wana fromage wakabala no wana mikate wakabala akama bala aloshindoni arama semba papier toilette wallahi bilahi won lo misiri siparishia mndoramba wallahi comportement komorinu engeri jari rapelo bandito mwanvio banupi yari wa Marekani bahiba wa Marekani wa bali wa wajawa vurizwa ngazija bahiri joreje komori aruma mwezi karta jora mbwe komori wa Marekani wajoja hula wajoja wa undre komori rende yapashe izo tobiyambi maneda mu ko bengesi hoja manga oze marshengizo shango domba hazini ubana mbamkoba ne mbatike basingo uroha hazini ubana bwa panya la sarveti la papier toilette la sopalin la gant la indini amabada bula shindoni ezinto mienda zibizini ezinto mienda zibizini haina maana mtu haina basingo tsohiba gutwangamiza na baada kadarasa ni omwezi wa kamili Tiparoka usomesa ila debese 2011 komori karume darasa wala alafu areleza wala bakamba ya parokana doma nanku hanyamiza la ilaha illallah subhanallah watokam levi ajabala amangono wenda ka serikali na angamize nti ata basaja ketarikana neshe dimye shandabo mwezatu adekate ka jitokanguli darije zeze mali wazirenka zili lo sandabo yede mnando aliyo denemna rwaliyo kabati mndu wono ndongo zabari manu ubala hindi kutuona kama darasa nu waone mabuji ya daula ala wakanti wazingiza rufikiri eziruko zimbo na zikaza filongozo omba sha kwa jajo change parce que o change ndongo ikaula zimike owandu warongo zao waba uso wambie zembi warendao owidi shirki emasahiri ngojua ke serikali lebealahe mwana chwangu bashari ngo yabo ngwaziona Tanzania wallahi bala wandu kwa twenda wada plan Tanzania na wandozade wangu wana malawati watu walivyeze be huja wangu watu wenda ona walimu mbone vara ya hema wandu wasia sawala wala walimu basi ndo tungu watoa basi wende igatla ile gara ile basi watu wenda wada ona masahiri na nama shaka basi ndo ula jana ndo toka yonti abonge upande huo karitse ketilo kari wombeze duwa dizo hamba wanusi sitilo kanarifie komo era urifie ndaho bini emimo hatu ngaranzo rifie maislam ngaranzo ina mahala rijoka arambeza kweli gushili abonge lenezika uhe lelo ine manara kautawa shabanu sedukare shindiri na karmare botsilila ramari tajiria urika ka yake kanza kilisha ndo soka utesite wa medabo ukenamba uchamfunzima ya ula ya urwari ya Mungu akandizo komori tukamfiraji au kemlevia mwizi kena robozi ba wizingare ukemzinzi au ba utoka muhu banenge babuha wandu wahibi mshenzi wa mndenge wode wa muhafwa wa fubahanu andu ajofanya je wa miswiri mwana wazentu zirika batu birantu bilibanu wartu ambaga bumdu ya tawa avis de recherche perte kadaka na tawa ba njioni ba leo archive na mtu zuani we tele ranja jua u kaza tawa
Ngawa Misiri. Awa Misiri mbaba hatawa kataka uone abagodo hatawa. Alafu mtazadu gada ine mwana wedo komisaria wedo wakauzisa la pozisa urisifie mbaba hatawa uo mso mwana. Alafu mtaze yemle na nyile njema na sura ya njema abuhema bawa anyongo haswa fia na avaya ndina costume horo hai na daudau. Alafu mwana mbaba hatuwe katina sifai zobo mama o amba santo amba santo mabe jokirwa rinike mwe mara hana yemwe za shoga ola. Ada saba go jori nika mwe mara hana yeke kaitoka ngabo mwe mara hana yabo go jori nika ribararu yedara ni za shoga ola. Baibana ngwa mwe za shoga oi rendera tsaimba bara isi bokobe seito de kanje mara hani yo andu warenge wa jeniyo washiri bambe se aina hali karna uchuo mtoba tena mbaini daila zaimeri na mbangi yomrani basi renge wandu basi naam okay ngamjo hanzishia iyo Johnny Pari amjo hanzishia baino wakati mimi no hibaino indio kompara tongo ibaya wojonerea iyo koni ndo barao amjohereza okay kabasta mtukufu okay marhaba za ngamjohereza mtukufu okay kabati tabu barakallahu fika shukran. Namdangeni numero nanzigari jwa oendelea numero da inu mtukufu 07 sauti ya Komori 07 73 36 94 26 07 na wake mtukufu ya wayanzihe 07 73 36 94 26 07 73 36 avec mru yanzihe ya 94 26 amanzihe shere ba 07 73 36 94 26 marhaba menji mtukufu o wazazi enamna warende habao ni namna yensi iliyo andu warende hamama kwa kibupia wallahi billahi nsujua hata ezaeke azalio dorate zenogozi anzoya zifanye pia badihe matwala simu bade matwala simu akomori inu anormal hoka warende namna inu namna wakomori walio kabirion inde mahadisi nese batadungo jibwanishwe mzetwa yi ngasina muda mwinji wanu karja mwishia imira nziri mrenge alawi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alayka salam fundi ofanya Abu Ziyadi barzamida. Salam alhamdulillah ko zazi ya busiha sava mbao gasibanu da sina watukufu wa Komori ngartsugo uzamba omwe watoka wandu waili wado juweze no namna bidizika ouais wojo bonguse volume hiyo audio zihakarido ka
ya aeroporo ya Komori ihuziwa watina fikira, watina mahadisi, watina mshawiriliano iprivatizewa lo alo bonze tilo alo ndani kwa jalerte kwa jambie jani bwindo aje okamtihule ba ebwana ola haranganya eti alafu lelo andu majana manane nge lazime watu lo hazini na wajomba na mjemko mnarobo kadha andu majana manane wao andu waume wa lona andu washena wana izo pia andu wadaza izo no kayao zobe wa haruma mahadisi andu wazitwali yeze faida neze hasara baada ya hapo moneza jirosu kwa lelo ikayao zifede hizione sa ujinga, zione sa ignorance, zione sa ulaba, zione sa ushashi wa maarifa nando maiti ho fia manga yende hato aeroporo anduende wadu jiba na hama msheshele na tuabiangi yana kwezo zijiri karuonao bonze mananyasi uparo Abubakri ya rolo hitwa Mali yakafanya hazi ya msihiri au yenda yakau unetwaie ya hundazifa dila hizo shahata za jujiri haina bavu rono rosu idiro estero west haina mahala waka opoza afanya manifi ikaula zimu watanganyiho wandu wanu wasina mahala maa watu wama wajua tanganyiha shawana basa itoka ula zimu wa mahami wafanya wa mwali wafanya wanzoni wafanya walo bajini walo haina bahanu walo opoza kaya numa opoza walo ne parti wafikirikana na mjeri fanya mahala kadha na mjeri mahala kadha Allah ikesiri kala tushinda izie ndeni hamalizo ukangwa yabo aeroporo ile ngo ihuziwa lelo wananyu watoto la mwazini maudinge jona ndola duani zirendo telekom andwa chundenti emana wazala ihuzu basi kabasa ta uhambosi jao ezengo izozi continue gezendao wandu wanu paka voti do atola mha seburuhani yezo pia ngoja wase voteli mbase kwe bana bisa zekililu wahuluze mali wahuluze arudhi wahulwe madaho waoneze retreti sahau basi wabuli yafati wazali arengele tida ina habari ngwayangamisao bahema na bane machi wakati wadamba wajibu wana discours wajua kazi landrabo show kweli azali hawafikia nani mzungu haina ndogo mzungu gale mana niteshe yao oyi mnavatara mumbeni oyi yajadamba kamime kabando atiji wametijibiwa ulado ulaba ulo mwingi shaina mdume zakili ngorokana ila cinema ila sketch ila scenario yazali na yazali yajusimetia fari na waida dakika mtopa wandu waambie wandrengo waambie wakubalia maana ikengwe ya miedo amba kana il faut pas répondre aux provocations non tu viens comme kama yote hizo mkarambia sisi mkambaru mnabujura mafisi hizo mduenda aux Nations Unies kadoni kadeje azali aux Nations Unies ele kalima hilo wasinye ukana karna uparo jotemande yondi hizikwambiliwa shira ndazijomba wanu watu wakanga simasi wa umtsana watu wa goshina odrotini wajuta bano kikazali amba hizo kanzarambe sisi chau matui wafikiro kabala wa mbilo ndogoza mradi et madaba ya tambali ya basi waregeze rezo et ya mwiso ngari condamné encore une fois ya wana toto walu faransa bana wana sichana et madamana mwaba msomo ustarabu na hizo zontipi et bandodo chabanu wa muhaba au kama mimi fahari sibehaze barua arumwezi ambasadi zanti barua za shizungu na shiarabu tiwa beshe zanti za shingereza zanti barua za shizungu na tiwa beshe arumwezi ambasadi hizo ngabo hizo nadugana na wandu ngabo hizo na wabeshe acha ngabo hizo zanzi wana ni kwani baleni sipe ni wandu washiri yokwezi abonge ngamwishiyo nibo pale tilungana na mina mwadama mbani tilungana na wasama itikudi tirumwa ni mbeni tirumwa ni Ethiopia tikausibe ngabo zangu personneli adungana Arabie Saoudite yotilungana damina imenza shoka wa mabuhuola na mwanama mumbeni na mwanama mumbeswala mbibafu ebalo anazijana wanu ndongo hamada zingo zijirio masomo shari ya masomo kanuni kamtukoba kifasibu kushaka mtuanzishia Emirate ezi ambassade maanzishia maoneza kana ngamfanyao ni reparable ngamhibao haukamtoka huo hahidi afanya mazaha ngwanzu ya hula yaratrapewa alafunga mprofito mwenyewe amegarjo kukuvre no urulize cha wakati voti ngamjwao opposition kama lipia vyo konti eti wanzi habari washakole mwana wazali yarari yangu ndio namna hilo endelee ngao na zuhaba mtukufu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Anu zirongozi baraba. Zirongozi barakaya wa Komori surtout
tuwa lohu la masiwani ile beshelea liwalawa na vanu kama nanongo nziro kama nadamu halawa le beshelea hakika kama nadamu halawa le beshelea yabo yo hamba abo koda lao ukaya mimi ngamwesheleo wakati la ya sambi hamba hokaya ikahurenge mndu maore jwai hojoka humbeha shakuna humbeha nzuani kuna humbeha mwali yewe hatwenda hamba hokaya imaore yo ya komori engabo mndu tsujwa kama ore ya komori yabona da ngwambo harungu wandu bana bana tazenyide za hatori paore la tsungujwa hokaya maore ila ya komori hambe se fikiri kangwa dweshelea wambe hokaya riko fikiri ngudwa bezo sambia hamba kawere ngazija maore jwe hojo humbeha ebongera be ari mde maoko tsiridwaze zila sambia hamba yatinde ya hamba na bano sambinde yatinde ya zifaya ya zamba mtujo kangwe shelole be wakati huo wakati ya sambi kabati mgazija kaurengwa maore be hanzuane amana hazia amba mjwe hojo ka humbeha kangombe ho Rwanda kangodukombe hamala ni fulani wende uone Oi, ajamba okaya maore yo ya komori enga mdutujo kama maore ya komori. Na hii ngabo mwana mtu ambahadisi abo ilirujwa helewa nando tujoba nduko kukaza akama siwani hajajana bahaka unambio kana bala ntujue shatungezo wa komori watoso pare ni ndini akaya we waona jaongo no hama wavi onti pia wavi yotabu ani anabiokaya wallahi zoti betiz bofundi anabiokaya ntujua esha wazio wa komori watu so pareniri hauka wetu waona jao wetu saba nti ala aeroporo huonu mwanadamu wa mando ngofikiri kabala habi ani wakaya wakaya wao kama tinala wakaya tiparotoa video wana darini siye nodo anife batrongo wale donc ntu kwa koloni be malade rawo jatimizi manadise hao janati kausoma vahindu ya usu mru msudani yenda yarenda mruze maswafi ngojo sudani wudu alafu wakati ya darende sema ya saidie mzee wale mzee ramba Allahumma bayyid wa nawwir wajhak nguna utenu roso waho ya urende mweu alafu msudani amba msomini afikiria uka aloka bideza spero kanike mkudumini hidi zo ambao ofu esa bileta sawa bo elifanye zerisali yake bofu ngapo msida waba fundi wangu anafanya diza fundi wangu ndo Marseille afanya diza basi sasa iko mweri kwa haja ndo fuka natafanya diza njasa kwa mweri baibo nenda naona eze nyumba ntona mama haburi pia izabidi amba wangu sawa ta kiri na wale hivi kama siku na jana mama ndio ndio tarabu wallahi naadhim sababu mwana tarabu ngalema valele zetabu na zila pia kama ni wezenye leo hoya hizo vitamini na hizo pia basi ndo wabia pia wallahi amana zila ndungu baba nzaho wajufumu walopirizo wena mwana mchemo de mwazine basi sasa mbuda kutofikiri ninge chukua foto hao yaba hai mtabazele de haha ama wandu wakobeka ula hali wandu dobe wazinkaya ngone abongo shiyo wonde yala hula ya jaka unambia bahinga po yani telefonea nambio kana sha wongu ko yiho wengu ya shikomori huo mjini hapa bani para nambio kana wala mdiye rohabo nze mnungu ro wanadamu kongo mndu hausi uhata subhanallah narambilo zajiri wafundi da kazitse bure anambia ngono mndu hausi uhata ani katujata mnunguro ani ngarira nao pia swati pia roko mori ngarira nao donc
vanuze ndongozi nibafundi ngizo za hamba mana walanduza tu dwana nyasi dwana hatu dwandwasha hatu dwanshi vonsi juvala anu ekanu kwa dato adi ya hauto wai bana wala vonsi bayri juvala ilo kafa bana le kafa le kafa ngilo hula ukahale webe have webe shamdu 20 euro mroda ko sukuria hapo ukauvumwa shaba sawa besha mdu 100 euro mrola katsunjwa ngondo yafanye je amwanzo 200 euro abunga wala ngaritabi hao wala ngatabi hao mtujo kaone lezo na kanzana Naam. wakati ye mimi tikahula tiono vanu asumani azali haringo wana adamu asumani haringo wana adamu nguwa fanyo mita nguwa dungudo fanya mita vanu wandu wa jayabo wanu walo aeroport watolo wao wautindo wakaya wakawa jine Ya mabeti karata. Voila, ngwema kubitika rata alafu wala wakabale handani haja wakawato wa yatewa bahi wala waruha wahenda wende wa kontre wa asuma na basa bahi bana basa wanu juko tola maudu waomba juko nda wa mkontre wala wajuko rudiwa je wala wajuko kanda ntujo kangunele wezu na kantana Naam. haringo wa kumoringu wa rote alafu vanu zemide tesao akawa no dizwa hamba kairizo na zindwachi namno wakumuri waliyo ila ndo watendo wayamba wallahi amakumuri wala wale fahamu swafi wana zaimeri oui nabo kutushido shida wana mru wa yengo sojangali utonja fukwani wamba ngodazimo mwanja wodari ngipani wale widiwaza wamba kuchiko para mdukata udiwaza ngaone telefoni ngoitsaho olangene zemiwani nguzitsaho nabalazi kaza wandu pia udiwaza kutuzima kazi udiwaza kuchaba mwango udiwaza lakile eze mashtaka wandu wanafikira bako alafu intongeza tieshele ya mzaze miswiri nabala miswiri wowe alafu wana nakabia wenji mzaze miswiri yo para masaidi umusayid apare mwanahe katuje siwa pare mwanahe katuje atai para ijiswani mtu amba yabni ya Sayyid Said abayo haq mimi ti Saidi amba mimi ti Saidi bo mama amba enta msh Said ibni wote mwanangu Saidi amba miti ndai amba wale telefoni tirondo harume cafeteria ilo banu wa tirondo arma anwando adugo dawo leze cafe ha tirondo wa mwana ho Saidi haidiwa za bese hau bese ajawa na baba jiba do bayidu haidiwa za amba emdo libando ni mgo abunga mbezo ni telefoni yaje ya irenge ha ingawa hadaba ngami harume cafe ya mdukata mwambia yaje irenge bo mzaza Saidi bai amba abunga mtu kupe ni rudini mpara wala mzaza kupe arida para ila numero hiyo amba Saidi vezaba udiwaze telefona aho mzaza amba wala bwana wala miti sai shamdati katonza shi vezara kaba udiwaze telefona aho nawe ya irondo hama imlevi raija ile amba ya irondo hama imlevi raija ile gada yuza na wala la irondo wa shamdati hakupe amba buka mpara mwana wangu aveza je irenge na wewe mwana kasira telefoni arudare meyo la mwana Saidi alo bosai vezara kaunda rengeni mero aho ba irondo lo na wewe irondo ama mlevi raja irenga ya yuza ayo wakati mko na narogo ekomori ndugo so na amabas da ino wa misiro abakana lillahi al-amru min qablu wa min ba'd banu bufundi naam ngasi banu ngarongo wao sha wallahi ngarsikina wandu walo masiwani shabana ngabo wandu wajanzari sehula rolo haya na balanda la ruwa sikini yao donc ushumdo amba hoka esa hun ani yesiha ani yenso amamdu paro mdu yende anike mdu ono ani naam na balawa dimana bukaya mizu na oponesha shalede shele ani hama siji manada mwezo subilwa wa Komori wallahi
ikawa Komori watu subilwa asuma na wasubia maana kwa tuona njema hata donc besende haliyo duombaze dua bana mwanadamu ambaya silence ombaze dua Mwenyezi Mungu ajele yaritole wandu wala insha Allah taala romwensi atwila sha ombaze dua namna ijibu tena lazima mrudo ombaze dua na mru ikangombo dua letindili lijenendo vya aboli wala anu mimi ntitengwe mbidi harumasu mane hokaya tolwe roho au yazingaro ya hohorobo ntitengwe mbidi okaya katina azima za ushindaya lelensi yatu ila wanadamu walohula ngabandu aduhaziwa njwa tabiha ombade walumma laloni watsona ba tartibu ya hundala mbashauri anda lapitali mbenro hulange hoho zero donc yabunge lazima bake solution ya hebwa na ola abanu solution mimi heli na tuhamba nga mtsango solution naam solution banu sidele tengwe mbwe la mafitilila la opposition ila banu ngo opposition wala watori wandu ma candidate wadungo ndaru ma elections ila ritsoko atori kubaliano kabanu ya ajala hensino ikaonge haroha wajoka shawiri wajuhe wonti pia wambeho kai mrundo ingara nzo ya rohe sambi kawatojua wa decision bakaya ngari to sambamvu aningari mto wao rahanzira kujanza ndele fundo banu bofu aminizo naambiao ndele fundo litabisha wewe Komori sabujo kabanu ngabondongo boko mtujo wakati naribwe miongo lizambe warabu hamba sadaqa wa huwa kadhub hamba kweli na ina ndapo ile kalima zale alokele jwalitso wanokero lantana biza kuli ngadajo jomba kana hakika bali banu amali chokoli chaparti ya tulala kwa jajo buhavoti 2016 wa buhavoti 2019 wa buhavoti 2024 ondo hawarongo wafungwa abalajwa kabati jezo akahamba kabala hango kale jwalitso ndo yakaha sanga miza sambi walio watungo usoma malala unahitima basi na hamba leo denua ya sampi ebanu ngudo soma dua basi hawa ndujitoa Allah banu hana ndongo bofundi ihana shiza kabana ndongo banata kama ndo mawani nyito mzima hatungole baya hakika banu keno shinde kiri maposition mwinyi wala pia watunge banile shetunga banda shinu banishe tunga basambi banu narjuhera bikanga ngori u angurogo nguro bali banu rimparisa sumana ngabo wanazioni wa Misri fundi wao yonji yabala alafu odingoni wakaendelea woja punda bale jahimido tunji alafu usiku ile fundi hamba banu mpunda ningo na manyanyo klasini hono nakati sunsa bana ngamtone mpunda yinyo jahimabo banu besenge na manyanyo ketimize kurudungo dunga na tibure mtungo jibali ya mampunda baiba toka mzima bala amba ashe banu keija ikati usiku somesa wewe singa tugwamo kana bese wanono ningo ibadi ya wewe bese wali mro aho ba hizo des sound ama Komori e baba nu banda bino donga l'essentiel doit tu regarder rétroviseur e ba nu azali wetide ya linga na ne opposition Komorino wetide ya linga na geba nu garjishanga zao wandu wa ula wao wajua kata singa sina mwenje ngarlomba hindu nezo tipia ruambia watu lo mazini watu mai hula watu pare watu maji watu mwenje watu napita le nulo mwali fya bahizi wa kama nzoendea la wize atante kwa unaona unaona alafu andu waonga rungwa bana ndo meika mjaho unezo ngizo njema na jau nabo azalia na usukuto pashenda rumatiza ndo dayo ngadi wangeji so ndochi eba banu honnêtement eba kartura za wakati eba we disidaze ya watimizi pia ra joromba ba paro kanti ya domba Komori wandu wakabo pia wakajao oka enamna liyo comportement yali niyo Kairo alevi
rano ambao wasomo ngwaona akili ngwafanya siasa ngo imagine Komore politique ya Komore kuna uona wajiri ndongo wakemdia subitia rongowe ekati banu za politique za msomo za dini za dunia ema opozano wa starabu wa Komore wa desapi amiduka na wopia ngwako yabo embahanya oya to joina ngo zotirike oido yele zo Komore wotasinge journalist womtsanage politique wotonige ngoposa womasi ese ngopia ibana wibasi banu rijoshinda ngoda sibiba banu ngena secret bufon naam sha ariko laja litsohuwa naam ukalikali litsohutsu hakika Mwenyezi Mungu jorishiaye kamgwa benze Allahumma amin siwono reportage ya volovolo wallahi nidini bofundini wallahi hatta wallahi ani mabungu ngono nyongwe hao nyongwe onto nyongwe zenyongwe zila watazitengela wadze wala wavaswa ozensi wadzingwa dungu oregesho eshono ekujaona yotibetizi subhanallah voilà Komori comportement d'ailleurs yeah c'est pas possible alafu ndo badisi hapo ela Maria Moroni wero Ariela mabeni odwa sejekati ana magarita wala wana mabeni wana mabeni wa ili ale wakuwata rumazero zo sosio arewa ola msaada ngono yola Maria kamili ani ngapo secret donc na zona zona domba zero ezale lozile amba wallahi zemini sawa wamisiru mbokana dawlatana qara adhuka wanwale ha cinema wadungo teso wandu ngabo upatofu zero zazili yo bai wanaba hado wale vibasi tuchio udocha Muhammad Ismail ushia dobi woi etashoka mbule woi padadon msaidie de namna ile basi utodoshi yote inde saba kezi ndugo zambaba na hadisi wanu izo de saba kija mtatia tu hado no ule akaba no hapa wandoshi wallahi Komori watoto wanawashi ngo vrode banki ku hano na umea mule banki watoto basi gawa ya juhaya jeans ngofikiriza twabia zijirio zina rona muzerezo zinuge zijicha basi ya juhaya ile dukani ede amazo siri bari bano bo likoli yaba ho lisengwa vayo dini ngwa vayo siri za bleu na dini alafunga amazo siri ya mwana wangu ulo lise bayo la mlevi ulo ba kama si mdulo ba nutuvura bange ya uno mvinyo abaya bo amazo siri ya mdulo seconde se majawabu ngatungo uja namna boko ujinga no ulevi kama si mdu fikiri kama si mdu na kilo zeloni yaonekana bidini kana maji banu wede mnambuzi asili hale da wangari mtiza uri mpishia azali na habari ebane juma ebane azali kaswale juma hao ebane mdu mshaye kampishia mpahindu halafuta mbilo ndongo usiku lelo zinuduzua ya ukahariba ala yamba haina mndu ya jawati na dola haina mndu yofanya matata arume dunia rilo niyo iba soma hitima kana udwa ulwazio omjiwo baada mashuhudi owanju ya lwazio na julanene mndu hataratibu walolane Allah hizono na bilo azo ni mndu ya woko hanake mndu abilo hadisi mndu zifikiri ranzi okay ebande namna ino atandi lizo wamba umzazi akanti capital ya Kamili ngwatu wanza wafikiri wanu mjwawe ministre de l'intérieur wa heti hatu watahungu wakongo shida ya ziye emavoyu ya Moroni basi watijofanya bai haya Emery nganzo mdu joshida do njile mapesa ibalaye da nyisada ines shakabati capital de shindo de malandwa liopia macha yanga homli mena mnaiti ema pesa mundao ema mtu kufanya mama paka mtolo usaidiwa ne diaspora ya machu wangu watu kufanya wangaleza hao
chezo ngo pia de diaspora wofu alafu rosa uradare ndo nai wanicho kiri wala wandu wakaudo riteza sheri wadungo uteze diaspora shereke wasikomori ngapa sababu matora kamtoka baita bas apasa mtu amba zitola zino zero ngungu zero namba gali hiyo namnoleshele namwanja kujo namumlike kawo uta na bo waudo kwa aeroport uteza wandu endelea za o wakati nlo masiwani alafu wanu mimi sandisa leze nongora nzinda hula leo atikaona kaya zindingizo zinji yani wakomori kwa tina zinafasi kabati mkomoruno nuhuria waenda lapitali kabati mkomoruno nuhuria yale ina mnabidi mwanadamu yale alafuzo tika uziwa na bahi tionondogo harumali jumba la huru la moroni nilo njaparo likaza njaparo amba mahakama mihamba jumba la huru ukaranzi mahakama enyumba yo kanje maranzinge baka mahakama mema bahi waka mwanamshe ari hakana zinu taratibu za mipira zinu ando aka ojiti ya karna joza barumwa so directe alafu haka urumi alafu manzano ha mambama zime manzano ha mazima ndi harumia alafu kajitambua ilo anembo onende haka ushita kihari alafu ama manzano nike obanu rarudia alafu ndizo wakawa jumba la huru wende waka ujuje ukariola yalive eshombosha awange enge mdo atoka habaja wa ndo adotea shati no tojua nso vira ja huko msaa haya ndio leo umele no banu alafu banu ni zirihunda izole zalingana nasi amwenti hakika honnêtement Mwenyezi Mungu kwamba walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samaa. Mwenyezi Mungu atufungule kingara bilana za kweli ro kama mukhlisina rilanze za dhuluma na masahir. Banu wanraume wenji tiburu wana wangamia wanraume wafanya wando washe masahiri aina watu ndo wanikeo ino handu husi. Wando washe wangu wafanya masahiri mrumeja ngabo mesuri ya roha mrumshe ya roha edao no sheikh edamo ambia kana vanemro mangu ngewape ungu todonda mahiyo katuni shilia aina ndogodo handu huse ntushinda na fanya ndeni alafu sijua kwanza unifanyie mba hirizi yabo ya doni shilia aina ndio mwambia ya doni shilia basi Sheikh wala mwambia uka aboju hawede ndani tashie nyile za nkima uzima ili ya kima u yabale uche bahinga mjofanya anferabo ngojona ndio shinda ufanyilie shanga mwanzo mapuzima ili ya kima balangu abobeseka na ushinda ikima ambaye dudungo yo hana chaucho mzada juha data zikudu na chama na baji bala ajab abala nampira avuri zabala avuri mnaikudu wala mnakima bali mnampira ajaja mnikamna ikudu etra ampo mnapusi abali simbiyote na vuriza wala tuta jampo ya sai wala mfikira na wewe kima uchukua unada kima hiyo ukaona mazambani na mazo na hili basi habala bala zingiza bala haja atam hizo namba data sayanu yanu ya huruje ameleze namna ya kauya hundu haba enkima yiwe ukao do umba yudo shambani ushindi huifari ufanya demagogi huipa mapuzima ili enkima ulo niyo daudi maloda na mashirini kuzishinda waibaratine waifari ya kanadoko wale opposition ya Komori no Komori watu unda liswalihi maamili wa mbabaisi ya kanza ya waredesema unjo malahoni yo leze rovi no fanye shonga de shebata kwa tushinda hata wa mjulian razibanu katina mahala tunjia wanu mbo kutuko wale wachi si kwa tina faliki hena mndu mwanzo arume ya jarume nai ewe ngabo mafundi ngabo wanu maulama
ngabo emajeshi ngabo owahe mahakama justice ngabo ma politique ngabo wababa no watate no na majeshi wana wavumbuli yabo engeredo antari wa classe emaadui watungeze ntiarora eutwambanda wapi ni wandomlo yabo mridunga au haina mdo tujua uone sambabe fikira hebo amiri eba mimi adui ya mado emajeshi de kurukuru de notabilite ya daza ya rendo uzinu de maulama u enda wapi eto maana ya uketi hatu irore namna yenu haku minga mzamba endini falinsa fa hangu wallahi tawallah dele jeisha ukaima nanjo kwamba dele jeishi asumana vanu bofundi kana za angalia ngabo garde presidentielle wanu badingo dunga rais jeshi la dunga yabo ilo likaanzi kabala mndu bonze hajanguanzo wa rais wajiwa wane naye wahifadhi wanansi jeshi la dunga yabo shangabo la garde presidentielle ni jukanza tushe rais baneti rais shabunga mambo heli le jeshi la bidi lifanyisha mtu mchaparo mwanza rais hata ushio donc halafu le jeshi wakati ndo baro vote wajua bahimi wa define iwanzu ya ziyewizi yani wa define yo we uhibo asumani wapungo nilezo nakaza na behao le jeshi linde laro idaraki mana asumani ngena mvunda zimvalo nizo ndazi harumwe komori ndi atujoshinda tu wanadamu wa komori pia halewele jeshi ekarna basi jao lijeri liwe wanada awo dele jeshi litarumlo awo ni usufa ijihadi ni delami ni wao de wa komori wao do mbirili yao yabaki yao yadori renda zebi mana wao ndo aja mu biro waja no wizire ndanza ruziye warirenge ambao wando warifunge wahirenge makiesi wabeli ya wande wanjeza ya hao warizize wa mwihansi donc wenu ndo waro daraki ya hizi hatu manange tsindao asumana likar manama nishatungeza wakomori watoso pareni deleje ishi no ishondi shatungeza wakomori watosiha shelee wakayamkomori kajunda ya wanena mdulo na binduki wono juzila ya hibaze voti wakomori wasihino wande wafumu muslimu jao muslimu enamne donc le jeshi londe de la bahari ya Sumani atongeza Sumana tsuka hasiwonsi yakwedara kipia wari hanta madu tsakia na banungo joka yanga problem parce que heni environment ila ngusojitsa ikanga bumri environment ila ngujitso kamni environment bunjilo la Sumani huishilale bunjilo lihitsa horejoda hon ngotsingodo jitsa donc yondo banambo kana ngena sekre ngurumilo wa komori nele jeshi balongilo na funvu harumaze rongozi ino unge yabufundi ngamjozi yabavia bwo ndi jokanza shinde yarenge no sha nari ke jumo tsombaze duwa ba walo homba siwani wala ndo anduza tu dwana hatu ndo ashahatu baba hatu ono ni bengi ngwambori si herinde rolo arife sha anuwa hakika wakati ndo amba wasihangari wanao zionda ashmeti na wao pia Voilà. Sendo angalie bufundi. Yewe ngono huka hakika Mwenyezi Mungu mwanadamu ndo jifikiria le jijila mitsamihuli kamili. Warungwe mwana ola wambadili na governor yani mriaka hibwa yani kwa governor wambadili ngono huka hapo wanadamu ngona hiki mafundi. Mitsamihuli warenge wabadili ngabo walevi oui president des atsobakisha wandu wabasa kwa kama tulo maindo kati ulevi na vinyona ba zinitwabia ufikiro ndo walo nakide wakawa levi wede haruma examen basi ya Qur'ani efundi hamba haina mdu ne bati ya helelo ewa mwando amuzisale zina amba uparando amba mi upara Yusuf amba nge unsome surati Yusuf
wala somo bala angala mlevi wawili o parado bio o para Yunus on some surati Yunus ha iso surande shemleve wararu yaoneze tabune mashaka wala yajiliwa wararamba o parando wewe amba mi upara Imran sho watu pia oni gate wanome ukami upara Kauthar engeda sabe zinajirwa jua tu ambaye sio wewe para Ali Imran kada shida soma sura Ali Imran kwa wale wawili baada ya Al-Baqara shamba katika usali zina mi upara Kauthar ni sura jekentintia hiyo egemkobo wa mdulo na roho mde wanamkababa wezi butala zahi pia ikobidi mdo bikana she na richa webe mdu sidoi vanu wonsi pia ngo tayari shanda hizo lejeshi ngilo na mvu lejeshi bala mimi bangu mitsamba kaya no kejakiri vanu lejeshi la hatunga ngilo na mvu harmwe maraya kalsina mvulenda mayote na boma yote ho mdu pasha videti ende boma yote izo ile randaru bai abani lolo tsoka na mvu harmwe maraya wa Komori watoshinda zirewe wadoi bira wajari bihasha kwa toshinda wenda hulanda wawana bwamba colonel katamba colonel maana ba local colonel atotende adu ya renge maorendi ono asubani jeshi kanda zoangalie wallahi bila rasuli Mwenyezi Mungu na wavesheza Mwenyezi Mungu na be wandu hulanda wawane mbavi ndio wawane mbavi wonao kama Mwenyezi Mungu abenzi bazo ndizidwa no mbao ono asubani jeshi ni lazima nari ngoma la honine mafundi warongozawe majeshi wanu wajoishi shaka batifundi usubutarongo wanu hautimizi ritarire de hama do alipi wararu ambango wandu watwali furele bangi ambango wandu watwali mimi tik akademi naka Egypt wallah abusa kufunda usi swali hayi atajaba lo swala muhimu amazona ngal leterja ujibu ban bahito shia mda kodingo ni para Islam aswala muhimu ni kama mata mimi mjoli jibu shanga mtu unambia ngoja nikaidira zakati ile jibu ami fundena mnayo ngoja nikaidira alafu wakabaya tena wasaya ambao kana fundi haide sabala ta hebu mimi leo kamjaile mziba ile karjaile au rishi ya shakara karna udunga direct oui baibantu umshiba udio koko omnyawe je des arihunda wewe ngasi Amadu Alevi ina mgo tsamba tindaye wala de afanye foti wede afanye foti majeshi wanu wanudo wana haturazaya walo mala honi hatu walu hidize dhahabu wabe ho mala honi wabesho wandu ashe wana hatu wanjia wa wafanya ina rogombi mafundi kwa tu warundule mato ikoni watu wa majeshi ikoni walo warumwezi amtamuni watu wao wamoro ni watu wao haina watu wandu wanyanyao kabati ndo haina mji wa rungo sawa kana ngamfanyona hii mparisha hotu baya fundi yabo kana ukamdonjia mjini madamu wa watu au madamu ibada au madamu shauri kabati fundi yabo ya zamba wofu mtamba hadisi aya ya amba lillahi al-amru min qabl wa min ba'd do foma hahe wora rende ha jowale viwara ruambango ndo atwalie omonje warengwa mzimamba ngamonojo to mwambio ndo ajijo ubule ventilateur ay mzimaida sahala bushi hajabala hajapata bayola ngabozi abanga bojoto bulie ventilateur bayola ngamweka ubuli abo na balao mojo saurengo olanga boke ubuli ya ventilateur e abo ela bujinga jozimiha warupi ya waredi hamaka wakibu wallahi waredi hamaka wakibu wofu naam mtamba hadisi yo hadisi reyeli yo ketina hata betizi ngalia majeshi walokomori ya madeheli wa zamba yapo walango wana babaha ngona zazaha wala si majeshi wala wa Rwanda shawala wala wa Komori bahi haina jeshi yani kiwa permission endea wale mzazaha bahi ani jeshi wala ngujito mjito mbwana heli enda wala mzazaha
heli ra uronwe majeshi wa risamiza rafikira abo wadzaha ngwaishi ndo hata shaka wasawala wakandani mndu ndone mdzaha we mndu msheno wana ngwali la hata taila kwa suna bahindu wa wanika wana wafurahi sukila jeshi wolaenda ngapo ngoniloze nakazaname Naam. majeshi wadzaha ngwa tabu vrema wandu ashao ngwa tabu ani shamdu katsujaza barindini watu afikana kandizo ini wajwambia kana mwende mwaro hitwa esenka bwa ko wamba ne levusho wadungo birana nao amino birana nao so jonala vanu kuna jeshi ashindia washimdzaza nyumba kuna jeshi ndzaha yashindia doyeshi hamande heli mathalan bonlo mndu ya lohu mathalan adushinda ngalemba baha yao angalemdzaha ntujoka uneleza nakazana shando namna majeshi walio awe namna wakomori walio wababa tuno tata hatu wadungo upihesha hulao hila usiku mdungo jo uliliwa ende ya pia mbayo ndio arenge mndu kode ya modili ya je ale ewe ndo bya mparaun on washangai wahama fundi miswiri yakausome sabahe mwana abo mnashoni yafanya baya atamba utije unpaka ubala mbaba we motola sio nziani ulata au no mbaba ubiro amabomba msaidie baba nutsi ndati taratifanya problem halafu babangu wo hafu sambani balie mbaba hangu niende ntondo wafanya mawe mbaba hangu unjie utashie samaha ya bone fundi baba mba yo amali jema mbaba hafunga mji alafu aduana nemna shioni wala wanjia hata jonjie fundi amba ha aba wewe ndo aba papa hangu ha wewe mdona baba hangu so wala baba fundi aba wewe mwana dako simona ko yani tudenge والله يخرب بيتك اللي شوف بعد ويا دارك بابا واتما hadi baba unangamiza ulikuwa nimejeleza LS uliona unaona baba kukutambe wewe baba tena hizo ndizo ndo majeshi wanatoto waduka bafiniri pati baba chau ya bakiwa ndo tendo wa mdenge watu wamekana oide mbaba ya wazaya shabo ndizo hamba karisina barongo ikatirukana na risoka harumweze dimwabasi ngamtimizi niweneseba ndokana vanu bofundiswa mahane mtingazingana bendungu yabo kana vanu yamadeli na kana bayabo ndrodro utimiziri konkulishilo warishili yao banu shatsikana beho kana vanu tuhambio kanga bo secret au kahindi kabati mdulo faransa banu ekangwa warishili yao na warishili yendo waishele kalimani tunilirongo banu kabati mdulo faransa uparo komori baheulo komori ngumamboze tambuzili kabati yomba vyomdu na clear yomba vyomdu na tijajani hadaya kabasi mdopara mdukomori abeho kakaboraha izo ndabo hizo donc alafu kabati solution ya huwalo wa komori c'est l'opposition c'est des milananti amadelu ambao c'est des lejeishi c'est des maulama wadini kabati kwa tina solution yabo minga mfikirukana engeri jari fanya si wa Faransa walo Faransa bana ritawakali miezi ngurujwa hoka mungu atutabi bien sûr wanafanya mezimiri arundaka kabe hata thumuni bahiwa dotawakali wasopare ni wa wafe rijuho kaya bonga ngwa udwa yao nziani kumsaha manyunyi sheduna kwa nokubali hena mnai ntujo parce que bano hena ndongo ba solution hana problem ngabo solution ngabo resultat ngabo operation ntujo kangone labo fundizwa kadana manam hula nari wareti hula kwa nodisa tidema fundi tidema malama wadini tidema jeishi tide maraia tide position tikabati zinongo wa asumani hasa hawa metrize pia awarangi hawati ya honkodeni donc yeba no sisi watu le funvurdo ko shindari tsange hindi hawakaya sisi ngari tsangao riauni walo hula hawakaba no webesha mbumbendu hula balango mbishende ya hale ya la wenzaya kari jari hadisi kusiwa wandu lohon rifanya mezimira
minji sofanya mwezi bamjo hakaya tang mwezi watu sakapare rifanya taratibu hiyo no rijo hunda solution ba yoke jajo kanji mafundi iyo de yabidi sha nariombeze duma babanu bwana ya maskini oyo wano mguae izoko wano hama maskini rendi hama yatima siondoro hunu kweze malize ziliwa ramba aba opposition wadaza wadunga jotuba sukada hata wanileze voti ninga wanze jen ke 2029 ebanu jauchau yendeze makro walo nizo abanga mnyezo kata jorenika hiyo shamu jorenika banga washashi waloma mukhlisina ngamjo timizini zambe banu bahinge ngabanu wala wamba kana haringa ri lapizao jojo udaza sharamba ku anfusa kum ahlikum nar sema shughuli tizo zandisa haina mrumme ujovaya na itengweni ujo kamanza ziyo tengweni walade mrumsha katumlisa katumfulia haina mrumshe ujovaya na itengweni ujonjia mweze mediangu wa mbono zina no jinende mafiti wale mrumma ngemba shahidi katina manahe haina mwana wikaya yo ilmu shayun tutu habajau haina mwana ujo hangwendo nayi na uchafu na ndongo uhashindo wa mzaya kushili unge yabo haina mdunende enamna ya hahe ngamuonawe mashaka eze fami kabati mrufikiri nongo ikatimba mashughuli salini kabati ufikiri dini kabati ufikiri wana kabati ufikiri istiqrari au ukawanrua ke stable shamlo tofikiri mfomoti ya ukumbi basi fomoti ya ukumbi basi wange yabo arjo huzisiwa baema ulama ungwa hutubuyo kwa basikara na huja bakamturibulia rongo washaka mtugoja mrenge yabo mwamba majaya hateze ndola izoge tuko kandora za mafiti yabo owenji ngawakuka wahara ka wanwengu jojo hamba besengu jomba ngo za zali ngijamba ngo za kada mdatiri nikeke mwanzo likeka rabeza kweli kenga saru johambe zendola kenga saru maza ngarjo hamba aina mare jola simuramiza kweli ngarjo hamba abenge ujokanza ende ya do vangwa na mandini na mzawa imajimbo na izo mali mwazambe almuradinga mwana wazendola na mashaka ya diyo bata ngabo hamwiso ngabo mrumshera mrume wavura na hata wapashele gari no dugo ja Facebook kwa ja ufanye cinema mwana muru 20 ans d'amour 10 ans d'amour jau ngwele ngina makumera nzira milana wina jau ne cinema hata wapashe magari abo mrume abalele gari yani mrumshe shabala wavura na ndani hata wasukure ndo badia yanya ngwele gari ngwendo alafu mrumshe ono beni la baizanki mazinji aba yola ngo juo wandu wabalazi la wala ngo fana na ruhindwa alanga zambikana wetu fana ni mwana mshoa huyo fana ni jato kurushe mtu wandu washika ndugu wavuna nao wala mbaya mtu meanzia juweze ngozo hao pia na twambie mtu ukao urisa au ja hengo jo lese krea mzaza ho ni mwana mshoa ho na mbaba ho na zelozo anyu pia heptole pia bayo la wambekana ngone gari ile kimena mnazajaza ngosiku fana wala ndusa wala emrumea atuta teziba ida de famia yohanyo bayo ndo kamba ila aqaribu ahli zawji aladi manguva vinema ni mazmeje wa ndusha hango ndusha betska urongo ndende yede mala kwa bakishwa na basado sejewila ndo jamba kusitoma badale gari kuoneze kimambe ule mfana na devi mfana na kima mfana na chau so sasa ngambakana ila des femmes za mazmejo yangu ni mafalla wangu lakini basa jazaru ngene belili amunge yabo nariyombia wa komori kachuma uombeze dua haina mnaga mtu mshahe yangale mwana mshahe ina mna tu kushuhudi nuko tojorambo kana oyimba mruma hengi omba kamata nge marehemu shaina ujokana mruma mshe gujova yele vao la Kiislamu gujova ya jisitiri gujojistehi gujojweza lazimu haina utushinda natoka juma zedunwa Mwenyezi Mungu naangamize bayeni yoralisa haina mndu waika yao ufanyo masahiri yangamize wandu wenza
zi haki zao reze mali Inshallah. ya menyendola yawe wandu wafe Mwenyezi Mungu naonesema ujuzo wandu wanudi ngosi Mwenyezi Mungu nguna inshallah. ya watowe duniani ya watemro baizo zonti pia tahrikuhum tahriqa ya wabise ya wadanganye ya tiwa makinishe ba hakika ngabo famizi sufureo ngabo wana wasufureo ngabo wandu wasufureo ngabo wandu wasufureo asibabu de masahiri yafanyiwao ni wa karibu kwa jambo wa hule shezinji wanudu wa karibu abunge Mwenyezi Mungu hema siku yana urangamizize wandu wafanywe masahiri wafise wandu Mungu wamenyeze ndola za wandu watowe wandu duniani wadhulumu wandu watowe wandu ezenongo wika yao dezifanyishi yao zinu ngamjwangalia eza usu zerukwe kangabo dalawe kangabo sha ebanu ngabo ulalo asiwa hemihi mane mashaka nezenongo zili inde bana ulia basa mananya sinte zira bari mzasheda la ularukwa ngarjo utahano utijone matakono kono ujola la baido mduto la laina bahanu au hafanyizi hajaza haina bahanu ngarjo wangalie kengabo bambe sewa ngabo namna ya ufanya mria shinde yasiwe na kabula babi si parozone za shanga mjo kwere mna message wandu watambia wa zeruku wangea bo nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yufarrija hamma al-mahmumin wa yunaffisa karba al-makrubin يقضي الدين عن المدينين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين نزمنا hifadhwana ziwana Mwenyezi ya waonese za haki wasaidia wazidunge ya waonese za shari wasaidia wazitawe nguna changie hude faida ya hoana Mwenyezi na makinishe waondoshe no wandaume Mwenyezi na ti amano malahoni Mwenyezi na wasome so wana misomo jo wafai ya chanio Mwenyezi Mungu atoe le gori lilo no Komori hakika basi wani Mwenyezi Mungu ajele imani rejei kwanza Alamina Mwenyezi Mungu ajeli wadojua mdu warendo na mdu warendo njema hakika kwanza Rabbil Alamina Mwenyezi Mungu ajele kanga wa shetani iranda wa Komori maswayo mane Mwenyezi Mungu ibehibari wafumbuka Mwenyezi Mungu avenze wa Komori wele wakayanga mndu wa mbondabo na mndu wa mbiondo na mndu wa mbio kweli insha Allah taala kama Mwenyezi Mungu avenze armashi rabbum Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a aronese haqi ukweli wa hazo yarisaidia rizidunge njema wa arina al-batila batila yaronese ezenda bono unafiki ne majaya warzuqna ijtinaba yarisaidia